Shalom, selamat pagi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pai maijalo hita, rigapan sigano pari batak bani panurang sugot nerion, pasada hita purta martonggo magita. Ham Tuhan ne bata Bapa namin na marhabang sinogori atas. Puji-pujian terima kasih ma isombah konur nami kubamu Tuhan. Alani diarnya layakmu, na tong-tong mangiring-ngiring, manramot kon jana masarihon guluh nami. Hamdo tongon Tuhan, ay hatingir kon ur nami. Manah kon nama diar, ibagas ur apa pikiran nami. Rosina mangajar-ajari hanay marhidi to demu nama pasingin. Mambayan dia rusihan nami makorjahon nama diar. Janah maringkas koma hanami Tuhan, pambalosi hatamu. Alaniay, bani panurang sugot nyerion. Pasu-pasu hama na marhiti hatamu, asi martambah-tambah koma holong ni hurnami, tengir ni hurnami, sunay age hapor sayon nami. Ibagas ganop pargul miton nami si ganop pari. Ibagas gor nak muton Yesus Kristus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion. Amen. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijapin na siyam marayan bani panorang sugot nerion. Naboy sisihan nami marhitehon ni channel YouTube on. Ando harma sehat-sehat na siyam, ijapin na siyam marianan, naboy manjalohon rigapan sigano parion. Papainang rigapan sigano pari bata sadarion Jumat tanggal 28 April tahun 2020 ay matar surat bani buku podah bindu saplonom ayat onom nama katahon sonon marhite holong apa habujuron dosa lose hasalahan anjaha marhite biar bani jahobado tarsimbili halak hajahaton manghutkon pangarusyonta sonay age na ihaporoseyo hita anggo ihatahon ma pendoskon ma haganup dalanmu ase saut haganupan surah-surah suku-suku ni sonahado sikap ni nebata ibagas parguluhanta maningon yondoskon hita ganupan parguluhanta hubani nebata egois atap lang nebata nah on managati na ialami hita ibagas parguluhanta sigano pari agepe dumagati tumang hata ni nebata laho manorangi uhurta manorangi pikiranta asi barang ahape na isurahon hita barang ahape na sihol iparayak kita na iranggihon hita ibagas parguluhan taon parlobe sahali maningon ondos konon tado ubani naibata ase purini ahape tongon jupah kita buah ni hasil ni horjat taai langadong kekecewaan ibagas urta dopak dirita sonay age dopak naibata tapi masih buay ope jupah kita ibagas parguluhan taon songon naborat kita laho mangondoskon guluta hubani Tuhan jana masih ope dong jupa itongah-tongata pangarusion songon na egois gak ini bata otik-otik maningon yondoskon hubani otik-otik maningon ipadas kita hubani na bata Bapak inang maningon iarusi hita sahali nari sonon teneh bani sadapan orang adong ma sadani ombah tangis-tangis nini sonon nariha ay boy doaw main kembang api ape sonari langbuy egois doham pa egois doham lang moroswa mangidaham lang bapak kuham Bapak inang HP
bani ari-ari na salpu rubdo bapa ai pakon nyombah ni marguro-guro kembang api. Janah ibagas mudari sangka pertangis ni ai ilarang iya. Babenang balos ni bapa ni ubani anak ni. Buy honakku markembang api. Anggo adong izin bapa. Sonay mahita ibagas parguluhan taon. Bahasa ahana binahin ni na bata hubata. Sedo halani pitah rosuh-rosuh atape sikap egois ni na bata hubata. Tapi haganupan barang ape na ibahin ne bata, barang ahape na ihorjahon ne bata, haputusan na sonahape na ibahin ne bata ibagas 10 taon. Maronjolan ubani holong apa habujuron ni. Terbukti doai porini pesipata ibagas 10 taon madabuh kita hubagas dosa. Janaman lembang kita kumbani harosun ni nebata. Tapi ibagas holong apa habujuron ni nebata ipasalose do hasalahanta. Artini ay barang ape na iurjaw nebata ibagas 10 taon. Sedo halani egois nebata. Sedo halani uhur-uhur ni nebata tumang bata. Tapi halani holong jana bujur do iya kubata. Kalani ay babenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Maningon do hapeni ihatengirhon uhur ta ibagas parguluhan ta sigano pari. Poride petongon maningon iberi hita guluta iatur na bata. Maningon iberi hita guluta ibobay na bata. Maningon iberihita guluta, ipondos kita guluta, ase nebata matongon na marajay parguluhanta. Ibagas malas yuhur, inidah kita haganupan ay, halani holong apa bujurdo nebata hubata. Halani ay, maningon do patalaronta, ibagas parguluhanta si ganu pari. Buah ni habujuron ni nebata ay maningon do humani totap kita tene papasingkon nebata ibagas paruhuranta. Jana lubi hunjay use halak na do mamandayhon holong apa habujuron ni nebata marpala-pala do lahu manimbili hajahaton lahu manimbili makurjahon dosa halaniaha halani do matongon na bata parlobe pasalosehon hasalahanta pasalosehon dosa-dosata ase sahali nari maningon do hapeni patalaronta maningon do hapeni pataridah kononta barang ahape nasihol iparayak kita na iranggihon hita ibagas 10 taon ingat kita ma ase totap matongon barang ahape na ni horjahon ta horjahon hita mahagadupan ay ibagas biar dopak Jehovah ase salinari bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggo tongon-tongon iahapkon jana ihatengerkon uhurta bahasa gulutaon ay ma buah ni holong apa buah ni habujuron ni nebata hubata totap makita biar atape mabiar makorjahon dosa jana mabiar makorjahon nasalah ilobe-lobe ni nebata halani nebata do masonin bujur hubata ipasalose do haganupan hasalahanta asihita pe lambin marbagal mahumani holong apa habujuronta ilobe-lobe ni nebata jana totap ipatalar hita ibagas biar dopak Jehovah mandalani gulung taon ibagas malas ni uhur. Amen martonggo mahita.
Ajari hamhanami Tuhan, asi ibagas sa ganjang niya riyon. Totap, ibagas biar dopak hamhanami. Manlahoy, horja nami sa ganjang niya riyon. Janah, lapin marbagal mahuma, holong apa habujuron nami. Ilobe-lobe mo, sunay age dopak hasoman nami jolma. Ibagas Kristus Jesus Tuhan nami, jalam rapakon tonggo namion. Amen. Oras bataganupan, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus, lambin marbagal ma holong ni hurta, lambin ipataridahkon hita ma habujuronta, jana ibagas biar dopak Jehovah ma horjahon hita, horjata sigano pari. Shalom.